Kani gade Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Karangdajit United Football Club kalala ban penlim ya kanangkiu Irat Sports Club da Laigo Lakaway ha kalumpung ilakai jangko Officers Choice Blue Shillong Premier League ka Shillong Sports Association balalong ha kasito deng baladep ha Jawaharlal Nehru Stadium Polo. Dakani kejing job Karangdajit United Football Club kan kiu pat yaladi syak kekerdan bahalor do kami yakan poin kani kalumpung. Ya ka gol nak benta ka Karangdajit United Football Club layok bantep dau raikut shisha buam ha ka minit ka ba arfnyo kat ba kanangki Wirat Sport Club ka layok ban penpai no pat ya ka ha ka minit ka ba laifu ar lengbau Chesterfield nong dahar. Habawan ban beteng ya ka kelamit ka Karangdajit United Football Club ka layok pat bakan tep saya artli ki gol ki basa ki jongka lengbau Resan Malngyang ha ka minit ka ba nyup sau bat ucan mitre thma ha ka minit ka ba nyup kendai.